thiên lệ u nau te in lâu đầm tlan ka bay se ke po pathian khoi na zara ka damania Nitin Kan Nun Ah ti kha chun zom leila hei ka soi zia dona a chan chu pakhat chau in lo en pal chuan adang in mi si kha chuan chapau ta ka chu so min ngai ka lo wang ania Nitin Kan Nun Ah hian mitin mai hi kan hmuh dan te kan thlir dan te kan hriat fia dan te kan hriat thiam dan te kan pum dan te ain ang lo noi ani kha chu ti ni lo sela chu kan lung rual viau nga ko ran pakhata kan om dual ngeyang ti kha achiang ni ole vo in chu pe na chungchang soila engpo ran soila man in choi moi tur kan ni lowa ka in soi thei wanga min ngai sak lo ula kanuna thil thleng le ka hmu ba khi chu ka soi ngam lowa minuna thil thleng tam takte han soi to hi an soi du hi a har sa ka ti a chang hi chuan bible mi tele kan mi ngai san takte thu te ni ngot lo chuan ke mana ka practical ani tin ka man kharan soi thin ka ni a kha in poite ka soi palani chuan ngai dam karon dil tua tu poi ma soi ka tum lawani ti kha karon soi le duani chuan kan soi re hian veng ka soi lawani po hian hemi ke mani omna huna thil thenga hi min ngai sak zel lo ula tin ka soi sa le du pokani ole pek na chungchang soi ila rongbol tam tak hian bible chunga mi iding le mina ti chu iveile min hresu se ti te aruk ten tawngtai tu te aruk te pek tu ti te an soi ur thina ke pon ka ngai thana sakhok mai ka no pante ta tang ta re to thina ni chuan ke ma bi ga chuan vo in thleng hian asoi tam takan om to ka lo langai thlak fu mi alo chu engtin nge aruk te chuan kan pe kang dinglamina ati chu veilamina hrelo khop tur chuan amak du om tero bible hi adota mi niang le bible ala hian langlo tur thuruk om lo ati le box sia hret lo tu reng a thil in thu plen om lo ati le sia bible hi ain dawa mi ni tang le amak du tero kan dinglamina pe chu veilamina hrelo tur chu a thei ringem pathian thil thei lo min phu tani ka ti thin chun ka ngai to na ya boi ve thina ke ma dan ruk te in chu an tinge ka ti ta kang an tinge kan pek ta kang le an tinge mi pakhat chuan a pek thei ta kang le ti hi i boi ve nga yem rong bolu tam takhin he tu hin war e be ma bible thu hi amar chu a hril fi ani an lo soi to thin thong ke chu ka lo langai thlafu ve mi lo voi ni thleng hen chu ke man nu na ron thleng nen karon soi ka tum do na ni chapau banga mi lo ngai sak lo ula ole soi tan mai la ku dingla mina a pek chu kod veila bin thres kod veilam pon thresu se veila mina ti dinglam point thresu se ti om zia ke mai na ka hriat fia dan chu kan pek na huna hian bei sei pakhat ma nei lo le ale le tu bei sei lo le puan po bei sei lo kan pek na hun hian dia ka ngai ve tlat chu ti ni lo jon thil thei ani lo bolom pek tum chin ro kan pereng reng ka ti nei lo ti na ni lo kan try na sa ve to khop mai soi mi alo turing khong ai takin hei e chu mi ti na tan chu mi tan te kan va pek re hi an lo puang chuak le pal thin mi than ngai te hian than man ngai lu tu ka kan hre tho nan puang lo tur ti kan hre tho nan an puang chuak le thina athen pigeon pastor than khat te chuan tu ma te pai ka chuan kan pek ni ngoi an puan chua ni ngoi a hian dingle min na pek chu veila min hre su se min an choi moi chu in lo man in mu to ti te kha kan pek ni ngoi a te min an pek ni ngoi a te pastor ten soi chua lui ten chi ngani kha an sual thei sin tang chon tro pulpit te hi mi ka na tan le pathian thua mani mil lo te zong vom vak dan te la mang zui le nga la mo pulpit om ji hrelo ho fredika evangelist fredika hian na takin han ti zel se ka du sin pulpit te hi pathian hriak thi te om na tur ani an ti te kha ro pui ka ti ni adik che fredika hi ka mi ngai san te jing ani mi ming ka soi chu ngai san te le ka tluk lo te le ka ngai ro pui te ni zelang tu ming po soila ka soi sela min ngai ni ponang mani thuni sela te kan soi le jok duwa ole ti kha ni ta a an puan chua chuan nga tinge ani chu min puan chua sak to si a van rama chon lo man ka mu don lo ami or van rama chon min choi moi don lo mi pathian chu lom don lo mi ruk te khrechin chuan ti khai lo boi ve thinem iril ru athiang hlima dik takin ipe a puan chu poi be se lo mi chu mi za ta pe an puan chua sak sup la ya po iril ru puang ve se ti na thinlung po ipumi a lo tak ani chuan chu veilamin ati a dinglamin a hriat pui lo chu ni an man na poi boi to lo wa tunge lo enkol chun zom po a boi to lo wa an pun lo wa po ka so to ni boi lo wa mi thil pe kan puang vut a tlem te pe kai tlem po an puan vut lai inang ma chon puang chuak ve lo taka chu ta po ru dam taka i om rual chuan i lo ti reng to ti na i pe ti chu i hria ma se i a hriat pui lo che dinglamin ti na ni chu pathian hian ami te chu vana chau choi moi tum lo la ya po choi moi ve ni kami te le ka thu zom tu te chu he lei nge ya po choi moi na an hluang nun khosok nom na te ka pe ang ati kha
ipe bai sei nei mi loin ipe khan ni o nang ma kha ka soi wang mai ni lo ni ipe khan iril lu tak tak chu nang ma le pathian nan ria aruk te khieu tu om ipe nga bai sei nei lo tak tak iril lu thiang lima an puang chuak le sia ilom man chu ta khan imu to a zau to mi zau lo ve keima lo mu da la chon wana ilom man kha le choi moi na ka wana idong don tho tho pathian ni na choi moi don tho tho che leya po thui o ya choi moi hal che ni kha hei rong bol tu tam te kan soi mai thin pek na kan soi hian dinglam ni chu veilam in thresu se kan tia amar chu e I pek na mu na kan pathian he le nge he na choi moi ngai a choi moi ngal thei che ti kha I hriat ve ngai kan hriat tel ve ngai leya po choi moi yang chinga wana po choi moi yang che alo lom viong pathian chu in fiam o ka soi tum dan hi ke chun ka fia chu I pek na mu na I thi san ma ka an man na mun poi boi lova an thil ti le tura poi boi lova tunge enkol tu apo ka I mil lo zawng le sum le pai irin lo deuh pai na lo enkol la kol lo poi boi lova I pek nai thi san mak ani chuan I veilam ni pek chu I dinglam in khelo ti na ni chu tia ni lo chon a thei lo ma se kan hriat tur chu e pek na hen tlan ro arukin in ti pela an soi chuak tho thowang lang lo tur thuruk pakhat ma om lo an soi chuak don tho an soi chuak na hun taka chon an tinge mal som na chu I don ta bol ta kang leila mai dong na van la mai dong irul ru thiang him ro se I pek na mun thiang him ro se I pek na mun ka bai sei nei su an man na wa boi su an pon le wa boi su chu tak chu ni pathian ni na bible ina aje dinglam ina pek veilam dinglam ina pek veilam in thresu se ti chu lo hriat fia ve da ni chu wang pek khatim re su pek tim su tu ne na po pela soi chuak su iti kha tok irulu thiang lim tak khan athen chuan pe alang lo lam kan uar lu tuka tawngtai khom po kan kal pei to lo ni kha tawngtai khom kal sawisel theih chu e an tharau nun hi kawas khelo na ka khongai ka lo ni ve to thina ke in khongai kha hun lai kha in tawngtai in farisai te agin ti su ula pindan chung rila aruk te in mi hriat lawa ikong khar khala tawngtai ro aruk te hrathin pathian chu bero aruk te hrathin pathian chu lo hriat sakang che a diklut tuk chutia tawngtai chunge thai ring tawngtai khom kalbok biak in tawngtai na kalbok tawngtai mun tina kalbok aruk te tawngtai theuh bok enge tha ni irin zawk kha kan hmu fu ngai ni mana ka soi to pol som pas eng mani lo kan te barma khan kan rama chele tu wangin pol som pas eng mani lo zirna zirangai lo kan te pol som pas po eng ma ani lo chon pas lo phei chu eng ma lo ani le chong don lo mi ti kha kan hriat fia ngai ni chunu le pa te pon kan fa te school kan kaltir lawa school kan ban tir don khan so mi ho te pol so man pasa bn pas eng man ni lo so inti mai the bn pas eng man ni lo phei chun pas lo phei se chun eng ma lo velam niang chu mo thili kan ngai du dan te hin kan kal thina balance takian kan thlir thin tur ani ti kha han soi le zok ka duwa chu pek na chungchang ka soi hi in fia lo ka hrelowa in pek na hmuna hian e pathian hian leilam nge apo lo choi moi don ti rang chenga leya an lo man an hmu to ati hi leya an lo man I hmu thei kami te chu ka thu zom tu te le ka fa te chu alayan dam lai ngai pon mal ka so manga choi moi na te ka hlo ti rang ati miau sia lom chu mi choi moi na mi pakhat hlo wang hian e athen chu na a choi moi na hmu to so han pon sak le to so lo ti palang e ape tu ril ru lo thiang him chu ne leya choi moi na pathian na hmu tir hala wana po hmu tir thau don ti khalo hriat pui ro I pek ve thelo wang pe ho khalo mu sit re su chu wang chuan I pek na hmuna e aruk te I peka an lo pon sak lui che ne jon lom ro pathian na choi moi hal che ni pathian in I veilam in ati chu I dinglam in khresu ze bible an ziang hian itia kha in ngai mak ro chu ke pok in ngai mak tu nan kan pek chun te tak te tlem te mi te tan pe chu soi thamani lo cha pauna min ngai sak lo ula chu ta chu achang chun kan pe kan soi le hin shom ka tit ve thin lu tu ka ngatingin puana ka te apuang tu te ka holek le ka ma ro chu an ma ni an lom lu tu ka puan du na nei ta kha chun ti ngai na ova om lo pui chu tu nge kan va ne le nem ke nin soi su kan ti ba puan po kan bai sei lo achang chu puang tu te ka holek le zok thi da tun chu kril ru ha dam to chu ka thiam to o ka lo thi san to ka pe to ka thi san to chu mi ni wang chon ka veilamin atia ka dinglam chun khreto lo ne a khreto lo ka chiang to ne pathian ka rilu shria ka ti to pa o pathian choi moi min du da bola ni hi ka ti mai ti ve mai ro ti khan ka soi fi mo ke ma nu na tang ron soi ka ni a ya fi soi thein om nge nga evangelist a hen ron soi fi se ka du khop mai ke ma pon ngai thla ka duwa soi fi tam taka no mani pon aling me ron thono la ngai lo ngai thak ve ka du aya ka fi le zol thein na turin ti kha ron soi le duwa in poi ka lo soi pal ani chun ka thu soi a hian
ก็สวยตัวอังคารกันลงngaihla dan kan lo hriat fia dan khain ang thin lo wang khan ngaidam karon dilani mi in poi ko soi ni chon ti kha soi tu a lalpan in vain mal som choro se kalo me